Motivation vibes in Mduduzi Shabangu isibongo isikhathi semotivation namhlanje futhi sihlangane nje sike sikhuthazane ke siphana lawa amazwi lawa yabo la amazwi lawa ukuphila lawa ekwenza ukuthi yazi noma ngabe bengathi busuphelelwa ithemba liphinde libuye futhi uphinde nawe ubone ukuthi yazini usengenza izinto zenzeke angilalela engamoshi isikhathi engikhulume ngeprofesi khulume nje ngeprofesi kufika nje ukuthi angikhulume ngayo today ngikhuluma about prophecy ngifuna ungizwe kahle ke because mangangizwanga kahle kovele kube imiss call and makungaba imiss call engagcina futhi abanye abantu bagcine bengasayitholanga dawe bekufanele ifike ngakhona kubona ngifuna ungizwe kahle ngizoyiqala la ngiqala khona yabona nginotice lento nje ngoba silibele isilokhu sikhula nganotice something ukuthi yazi sijwayele ukuthi sihambe sobuze ebantwini basitshele ifuture yethu ukuthi yoba kanjani most of the time kanjalo sihamba sebantwini basitshele and la abantu laba sibabiza ngama prophet noma ngabe ke bawela kuliphi izinga because kuhlukahlukene but at the end of the day into nje abayenzayo is to prophesy over our lives and in most cases what I've noticed ukuthi abantu abaningi kuprofesayiwe kubona and kwaprofesaywa not ukuphila but kwaprofesaywa ukufa kuphela ungajahe akekho ngimcriticizeayo why ngisho kanjalo is because most cases unokuthi uma ngabe uthuthi kuyiwa kulabo bantu labo kukancane if ever kuyaye kwenzeke mina ngaze ngikuthole if ever kuyaye kwenzeke la kuthiwa khona no into zakho zonke ze right wena yazini ilife yakho impumelelo kuphela njalo kuhlala kunezinto kufanele ukuthi mayilungiswe because ozibani nozibani mhlawumbe ogogo mhlawumbe omkhulu omakhelwane family ikuthakathile maybe kwenza into ethile ilife yakho desayimente awanye engaqhubeki maybe kufanele ulungiselwe ini yakini otherwise life yakho ngeke iziqhubeke and abantu abaningi baze bahamba baze bayongena ethuneni today bengazange baze bazenze izinto ezithile because kwa professor wakubona ukuthi ayikho into abazoyenza iphumelele ngoba kwakufanele ukuthi balungise izinto ezithile so uyayicabanga leyo nto leyo ithatheke lento ke manje that's why ngithi mina ungizwe kahle abekhe ngiba criticizeayo mangathiwa ngicriticize umuntu otshelwe into not lo khulumile rather ngamane ngicriticize umuntu otshelwe into but akekho umuntu engimcriticizeayo ake ngiyibuyiseke lento le ngifuna ukuthi uyizwe kahle uyiunderstand kahle ngiyibuyise kwi-lower grade manje sengizokhuluma into ozoyizwa kahle ozoyi-understand sinamaphupho sinezinto esifuna ukuzenza but before sizenze siyazikhuluma maybe kumngani maybe kwi-family member whoever lo fika uyikhulume kuyena but lezo zinto lezo siyazikhuluma and in most cases abantu esikhuluma kubona bavele bakutshele kahle ukuthi leyo nto leyo ngeke iziyenzeke ngeke iziphumelele baze bakubekele nama example abantu abathile obaziyo nawe abayiqala izinto ezithile but they never succeeded kulezo zinto lezo ngani ngoba ku difficult ukwenza lento wena ucabanga ukuyenza ngcono nje manje uwehlele kwenye level elower than ukuthi ungathi ucabanga ukwenza lento ofuna ukuyenza so ngifuna ukuthini ngifuna ukuthi uma ungabhekisisa kahle yilaba esasiya kubo sifuna basitshele ifuture basitshela izinto ezisikhathazayo manje sikhuluma nabantu ke hayi ngoba beaba prophet but whatever basebeyikhulumile sekuyis prophet over your life ngoba once wathi umuntu nje akhohlwa ngeke izenzeke le nto leyo nozibani bahluleka nawe empijama vele yohluleka useprofesayile lo muntu over your life and nawe wayithatha lento wayiconceive wayamkela lento then ke yaziyo ukuthi sekuphelile ngawe sekuprofesayiwe kuwena sekuphelile kwakuthiwa before kufanele ulungise izinto ezithile then life yakhe izoqala ukuthi ilunge abazenza lezo zinto abanye babo maybe zalunga izinto zabo namanje usanothutshela nje umuntu nje your dream athi umuntu akubekela into engaka
akutshela impela into nawe obonayo ukuthi it's impossible, ngeke izenzeke. So mina la ngifuna ukuya khona ngize ngikhulume ngeprophecy nje. La ngifuna ukuya khona ukuthi sonke phambi kaNkulunkulu, ngifuna ukwazi ke lokho. Sonke phambi kaNkulunkulu sidalwe ngokufana. Sonke phambi kaNkulunkulu siyalingana. Meaning sonke phambi kaNkulunkulu singaba prophet. The only different ukuthi thina abanye asazi ukuthi singaba prophet. Sonke singaba prophet. Lalela ke kanjani? Omunye nomunye umprofeti empilweni yakhe. I-problem ukuthi thina sazi singaba prophet empilweni zethu. That's why sihamba siyobuza, sifuna ama-confirmation kwabanye abantu abazothi mase beprofesayile bavele baprofesi failure, bavele baprofesi ukufa. Mina ngithi ke baprofesi ukufa once umuntu nje wakutshela nje ukuthi it's impossible, ngeke izenzeke, lowo muntu loyo is a prophet of doom. Ukulahlekisile, ukuqedile, ukugive uphisile, izinto obukade uzuwisha ubucabanga ukuthi zokwenzeka ngeke isenzeke. Ngani? Ngoba wena uye washiya umprofeti weqiniso. Ubani umprofeti weqiniso? Wena. Mangabe ungazithemba wena, ngizithembe mina, ngingathembi omunye umuntu, ngingakulalela okunye okukhulunywa ngomunye umuntu, ngoba whatever lento esengqondweni yami engifuna ukuyi-achieve, engifuna ukuyenza, whatever lama pictures enginawo, ngize ngiyibone lento lena, ngiyibone ngingakayiqali nokuyiqala, but sengiyibona seyilapha phambili, ngiyibona sisucceedile lapha phambili, but angakayiqali nokuyiqala. I-reason yokuthi ngize ngibe kanjalo is because lento engaphakathi kumina vele ikhona iyaphila, but idinga umprofeti weqiniso. Manje umprofeti weqiniso ushiya iqiniso kuye, ahamba yolalela abaprofeti bamanga baprofesy, then bamgive uphise. Namhlanje abanye abantu bekumele ngabe benze izinto ezithile abazenzanga, abagugile today. Abanye basemathuneni abazange baqala izinto, kwakumele baqala amabhizinisi, abanye kwakumele babhale incwadi, abanye kunezinto ezinye ezingakaqalwa nokuqalwa okumele ngabe sezikhona, but ngoba kwaprofesaywa ifailure, ngeke uzozophumelele kubona, nabo bayithatha leyo nto leyo, bangazithemba bona, bathemba inkulumo zabanye abantu, bagcina bengenzanga lutho. Ngizothi ke mina ke ngikubuza na umbuzo ukuthi wena today ulalela muphi umprofeti, because wena ungumprofeti wakho weqiniso. Uma ngabe wena uzimamela wena, then ke wena sewuwinile. Kodwa once walalela omunye umuntu, then ke futhi khohlwa omunye umuntu kukancane ukuthi uthole umuntu okutshela ukuthi lento yenzayo yazini ngiyayibona yona izoba nama challenges, but qhubeka yenze, ngikubona uphumelele. Kukancane ukuthi uthola abantu abanjalo. Abantu abaningi bathi lento ufuna ukuyenza ngeke iziyenzeke, but noma sebehlebe eceleni kuze kube ngazathi wena la ekhanda lakho awuphilanga, kanti akuthi awuphilanga, uyaphila. You are your own prophet. Ngiyazi kabanye abantu vele over their own lives baprofesa nje ukufa, ukuthi mina vele ngeke ngize ngiphumelele, mina vele ngeke ngikhone lento, mina vele ngeke ngize ngiyenze lento leyo. Yaqala kuphindaba watshelwa elibele lokho ekhulu ukuthi wena ngeke uzwenze izinto eziphumelele ngoba kusafanele ulungise into ezithile okunzima kwazona ukuthi uyilungise, nawe awukwazi wayilungisa. That's why usucabanga ukuthi wena ngeke uzwenze lutho empilweni yakho. Indaba yamoshakala usasemncane, wafidwa ubunegative until nawe wayiconceive lento, nawe wazibona so negative, nawe wazibona vele izinto ungeke nje uzuzenze iphumelele. Ngizothi mina ake ushintshe lowo mqondo loyo, akuphume kwizinto abakutshela zona. Yebo bayikhuluma lezo zinto kuwena, but wena usuyena lo muntu abakhuluma lezo zinto. Uzinto uNkulunkulu ayifaka kuwena zukuphila, izinto uNkulunkulu ayifaka kuwena zinamandla. Wena kushintshe nje ukucabanga kwakho, ukukhuluma, ukuprofesa ukuphila empilweni yakho. Then uma ungakuprofesa ukuphila empilweni yakho, lokho kuprofesa kwakho ngilokprofesa ukukhuluma, lokho kukhuluma kwakho ukuphila empilweni yakho kuyoqala manje bese kuzala izinto eziphathekayo ezibonakalayo. And once zaba khona lezi zinto eziphathekayo ezibonakalayo, ngiyakutshela zizoba yisuccess, ngoba vele uNkulunkulu akakaze nje wadala umuntu wathi wena you are a failure. Akekho nje umuntu uNkulunkulu wathi mayemdala wathi wena nje emhlabeni ufika ube yifailure. Indaba sezwa abantu bethi kithi, sangazilalela thina ukuthi thina sithini kithi. So mina ngizothi choose kunabaprofeti ababili, khona weqiniso khona wamanga. Mangabe ufuna iconfirmation komunye umuntu kusengenza kuvela uthole
umprofeti wamanga. But uma ungakusearch deeper kuwena kunomprofeti weqiniso, kunalo mprofeti othi mina ngizokwenza izinto and zizokwenzeka and zizophumelela. Ngizothi choose ukuthi wena ukhetha kuphi ukuprofetha namhlanje, ukhuluma kuphi ukuphila, futhi ngeke ngize ngibe mude, ngifuna nje ukuyenza lento ibe mfishane. Ngiyabona ngize bese ngiqeda lapho ngiyahlehla ngifane nenqama. Yabona inqama mayihlehla isuke isayothatha amandla, isuke futhi sazobuya seyibuya ngamanye amandla. Ngumduduzi igama lami ngokwaShabangu isibongo, itshela nabanye ukuthi like kuyamotivatewa awande lo mndeni, sibe baningi senze izinto eziyaphambili eziphumelelayo. Next time.